namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yo, of course, I'm trying to like oh, single Mr. Post. Do got a king link, of course. Not the Magata Manua Patlela. Then I'm of course, the Kedela, the Magata, Danyoga, Louis got a king link and a jibby the caterpillar man of war. Yeah, so this analysis is for me on TikTok. She's the one who created this video. So if you get to Africa, afterwards, of course. Eka n'we mi yingisela ku ndhuna ni a ni ti ku mi tshame mi swi tekela nhlokweni na ku loko ngoma yo za yi katsa mhani n'wa phahlela le ka Tom swi nge tsandzi hiti mhani lava va tiva xo xi tiva lava vo to ka va nga vuli. So I was like, really? And then kuma go himpela mhaka leyi ntisi so ko tingoma ta Mr. Post to tala like a ti kona ngopfungopfu leta khale a ti kona ka system like on YouTube mara at least ni ve ni kota ku tlhela ni kuma na this one yi kona leya khale yo ve nge qualify mara loko hi cheka as you can see upload hi 2022 so if you get to sungova veka this track of course Africa ako as you can hear, as you have heard. So this track is one other powerful ungo from Karle. Ko Karle mo ko organize ang londo shoes stream dazo mo ko daw sungo like tracks to tarata na ko as you can see ko 2022. Ako no mnyika example so le shungon shin tegeren ko wanted kumale tungon because at the corner on YouTube. However, look say it continue of course. So I have to agree ko I point na is correct. Louis kona manila ay his songs are powerful. Even then of course if they try yaka trouble ko ko shala shinga all because the tracks in kwata battery kona so yaka track yo fana na miloro okay of course yaka miloro no kona va kona na le hingwa ti hits so ko as already stated like angeza I don't go show streamer like Gaza like what 2020 that's mo ko to visit lo mara this track akure hit so fike to singo va ko okay I think after here okay is this part na langon mango phahlela ikona and I'm pretty sure inga tlheva yi ri ka tin'wana ti-tracks koko as stated or is already stated a xi ta ni tekela kona ni xi kuma because to tala tinsimu ta ku leta khale ngopfu a ti kona on YouTube kuma ti ya ntsanana of course ha hindza se hi ya ka project ya kambe ko kun'wana ka tlhela ni swi twa ya u ta swa Mkhava leyi dumini vhele hinkwenu ha yi tiva section liya yi kona ka track ya Xinyori so a hi pfuleli mi ta swi twana ku yi kona so hi ka track ya Xinyori a zi ya kule ne lekulu la ntisi kwala masunguleni mo nghena mi vheta mi hlangana na vona mhani n'wa phahlela like before 30 seconds ka risimu okay okay neat got this section here and the hit na yona le ko se I don't know stream as you can see already na the views treka 400k ya se a hi swi kota so stream na ko I hit na do Xinyori hi xihundla sweswo vhete ni hetelela hina ni the recent album na khoma swi tiva ya Nozola ko unfortunately the tracks ta khale a na tona I wish a ni na tona ma ikona mhaka leyi so swi ya ka marimba na kona before a minute na kwala before a minute va hi va twini mhani n'wa phahlela already okay as you have heard okay mi swi twini musi so the lady ni nga vula ku I agree with her I endle very powerful analysis nga vula ku as Master T also I'm very impressed with that analysis I bini la I bini boxe mongo wa kulukumba ngopfu so i ntiyiso kona a swi tikomba hey u sungula zidi va vula mhani n'wa phahlela ni a swilo swa famba swinene swo la siku rin'wana a dinga endla live na vo hi kota ku va tiva ku I mani phela hey vito ra vona loko ri ri va ri ngomeni ku na high chance yo tinsimu ta Mr. Post va ti hit because to tala leti nga mi kombisa tinsimu leti tivekaka ende va kona na kona yeah so of course ka sungula of course ra ti 23 ta June fika ni nghena ka account ya Dlanyo kona fika ni nghena fona kuma ku hey fika endla a live video ni vheta ku endleka yini what's happening here so Dlanyo of course I kwatise hi previous video ya Man of War la nga fika kombisa
leswaku of course we le studio i ku ta kha ku ta project ya yena and i ta tlha endla na beef. So mara I think dlanyoka i misinterprete Man of War, because loko ho yingisela hi xi twanga Man of War faka kombisa ku dlanyoka i ta va a ri part ya track ya beef, mara hi fike hi twa dlanyoka of course a fika vula leswi hi ngo n'wi vekela nyana hi ta tlhe yi khata kun'wana kwala xikarhi. Okay, nkoka wa video leyiwani i ku ku na video yin'wana yi vona le ku trendeni ka social media and a swi ni khomi kahle as a dlanyoka. Le ku trendeni a swi vona vanhu va le ku yi dumiseni ka social media, van'wani va yi themendela, van'wani va vulavula swin'wana ma swisisa. Video leya yi ve ri ni le studio na GP Man of War hi le ku ndleni ka beef yo beefa Limpopo Poison. Mi Limpopo Poison a yi dyohelangi nchumu ene Limpopo Poison mi ni tirha na yona. A ndzi hambana na Dr. Joe Shirimani and a ndzi za ni lwa na Prince Rangane and a ndzi lwa na Benny Mayengani. And so beefa kahle ri ni sweka so me loko artist i ta ka mina ku dlanyoka ni kombela ku ri i tirha hi ku fane endla music lowu wo tsakisa vanhu hi aka rixaka ni endli swa beef. Se video leya mi vonaka yi trendaku leya yoni busy mina ndla nghoma yo karhi ni la ku beefa Limpopo Poison a ni part ya yona futhi no yi tiva nghoma kona a ni yi tivi ma swisisa matsonga ya ka hina. So Man of War loko i lava ku ri hi tirha M4 a hi tirhi hi piece yo fane hi tsakisa, hi ndla nghoma yo fane hi tsakisa hi aka rixaka, hi tsakisa rixaka ra Vatsonga. Hayi leswo i nghena sweswiwani i ndla live ku man busy na wena hi le studio hi le ku ndleni ka beefa Limpopo Poison. A ni kulangi swona sweswo mina M4 ma swisisa. Me loko ri sweswiwani as ni vulavulaka sweswi ni busy album ya mina, ni busy album yo fana ni beefa Limpopo Poison, ni beefa vo Mr Post, a ni ngheni ka helo swo beefa Limpopo Poison. Ni beefa hi ku va ni dyohele yini ku za ni va beefa, ene na Mr Post ku ri ni n'wi beefa fane ni n'wi beefa hi lero yini i ni dyohele yini. So Man of War a endli music. So I think you misinterpreted the video because Man of War yo kombisa ku project yi ta yi kha yi ta mara beef yi nge sali, which means based on my understanding ni believe ku hi project liya swi vula ku a ku ta va ku ri na ti-tracks to karhi ta tlilini ku fana the previous project and then ku tlhela ku va na ta beef ka beef a di rhumisi Man of War ha swi tiva di famba di ri one. So I think he misinterpreted the video ku hi mina I don't think a ya katsa dlanyoka ku la ntiyiso la swi kahle ku la ntiyiso swin'wana na loko hi compare na previous project ya yena even the other ones loko beef di ba di ri one di rhumisi ka ti-track ta dyo ta beef hi leswo. Na swi twisisa ku nkarhi wun'wana va nga va khomeleti swo khomeleta mara hayi ku za ku hela vhiki va nga ti va ta vona ku problem yini. That's why vanhu va za va bridge loko vo bridge before un'wana a foyina ku hala ka mutu wa so ku bridge wini va hlwili va tla va fika nga ku va ntlula xibamu kumbe loko va khandziya xihahampfhuka onhekeriwa na n'hweti yi nga hela wa onhekeriwile swixevo swi bola ende va na mhaka na wena a ni vona lava swi swa va swi onhekanga va kahle mara van'wani va ri i nga bridge